belong kani jingkuai nyalan dari Kuil Susyam di General Secretary Jangkai di Jangkil District. But kabang kwa bano kani kapor kalong ba kandan kaka straight line bangin buat pe kakali. Tapi keladan kakali bakti speaker kitinghong ang teh surak nya be saw tli baik mende bantam mende banle tam manu manuru ban mi nang to lain ban be ban simpasen ni nuru. Amingong bayar kali nya be tek kakum kalain belabu ilong disiplin in peni la ka akor burom mende ban simpas dane mitam ban penmi kanu ka jingkulmar hang ni antai. Akrapat ya baro tidkhot bikin simkhya bikin pet lang iwiwei pakanum dan kane katai. Yosno am bro satu jadi yosno. Suciang in pelong ya kencing tuai Ahmad jadi bro lang. Udah sebelah sebelah. Au blai long prai long bu long thau ini. Kena selah jung kandau. Ni ia try ban yulum lang. Haplau jung office. Jung case. Try swabin sim ya kena ke. Ban tulong ni kaji rally. Ban penpawa try. Hachwabin sim ya kena ke senja. Hachwabin sim ya kena ke issue. Lai mentah ketauba dosan jung aja. Ibu ya me try hakmat. Nama klaim mame jumlah balai. Kajian jongi mentah kasih kalau kum kedap persya ya kejing kuman jongka sorka ya kejing dua jongka seng kejing dua jongka seng kam dia try nak mentah kejing mentoy jongka seng andai kejing mentoy nak mentah keribet kacak berapa boleh bisnai dalam ni kene kejing rally kajongi laduk kene kacaka kebin sedang pak haduk bil boy hampir kacaka kebin try bisnai pelam jangi kat banginan ya kumbal kejing penuh jadi kan semua try ban penmi ya kuno pahurura andai ni ai ingat kata jingsuk ban penpaw try kum kejai penriu ngiruwa ya kena ki isu mentah ban im karibet kejai penriu try isne ban nyerap ni pada mabu try ki pop dun agar te jisu ngarwai amen. Yang pahuan bagian pemelawan mentan saw lagi baik kibut dia kali berahmat dalam. Ya. Badan ni kanya po dami nga ro.
Kau jujur dia. Oh, Kan nanti ini.